Činjenica je da traganje za precima posljednjih decenija čini veliku strast za mnoge ljude. Genealogija je veoma poštovana u današnjem svetu. Geneza genealoških istraživanja može se pratiti još od biblijskih vremena, preko srednjeg veka, kada su genealoški dijagrami bili privilegija, ali nužnost aristokrata, jer su njima potvrđivali svoj plavokrvi pedigri i korene datirali nekoj dalekoj starini. Do današnjeg perioda, kada i prosječan čovek može sebi da obezbedi izradu porodičnog stava, tako što će sam ili uz pomoć stručnih i službenih lica pregledati odgovarajuće crkvene i državne matične knjige, ali i drugu relevantnu arhivsku građu. U naučnom smislu te reči genealogija se razvija od prve decenije 20. veka i to kao antropološka poddisciplina. Ja sam uradio jedno takvo istraživanje u periodu od 2004. do 2008. godine. Krenulo je spontano, a na kraju je rezultiralo diplomskim radom Melence okvir lokalnog socijalnog i porodičnog života od 1751. do 1918. godine, a godinu dana kasnije, 2009. i knjigom, istoimenom knjigom. U želji i potrebi da se izborim sa zaboravom, 2004. godine sam pošao u potragu za izgubljenim precima. Ono što sam u tom trenutku imao bilo su bleda sećanja iz detinjstva, sećanje na priče koje mi je moj pradeda Marinko često pričao. Ali kao što je rekao filozof Nikola Milošević, slike minulih dana nalik su na ocev kandila i žižak sećanja gori drhtavo i mutno. Ipak, od nečega se moralo poći. U vreme kada sam odlučio da pokrenem proces rekonstrukcije porodičnog života, a posebno oni koji su bili moji genealoški prethodnici, pradeda je već 9 godina bio mrtav. Srećom, nisam bio jedini koji je dobio u manet porodično predanje. Znali su ga i drugi, stariji od mene. Najpre sam se pozabavio beleženjem predanja koja su se prenosila i prenose se u porodici. Od svog oca Ivana saznao sam sledeće. Loza je duga 9 ili 10 kolena. Osnivač je došao iz Rumunije i živeo je u porodičnoj kući svoje žene, koja se prezivala Barnić. Zbog toga nas neki i danas zovu Barnićevi. Takođe, poznato je da na porodičnom groblju sahranja Rus mlađih godina, koji se sticem okolnosti razboleo i umrao tokom gostovanja u našoj porodici. Ne zna se kada je to tačno bilo. Nakon što sam se upoznao sa pričom, odlučio sam da to empirijski proverim. Pregledao sam epitafe na nadgrobnim spomenicima, kao i položaje grobova i došao do sledećih zaključaka. Pokazalo se da postoji mali broj nadgrobnih spomenika koji pripadaju nekadašnjim članovima porodice Grošin. Jedan pradedin i prababin i dva mnogo starija, iz 1906. godine, izvesnog Pere Grošinog i iz 1910. godine, izvesne Savete Grošine. Prostorno posmatranje grobova pokazalo da su Grošini grobovi umešteni u središte parcele Barnićevih. Ovo je bila prva naznaka da se predak oženio Barnićkom i da su živeli u njenoj porodičnoj kući. Porodično stablo, porodična loza, rodoslov, genealoški dijagram, pojmovi su koje koristimo kao sinonime. U proučavanju porodičnog stabla zadatak jeste traganje za precima i povezivanje predaka i potomaka pomoću dijagrama. Genealoškim dijagramom su obuhvaćeni kako direktni, tako i pobočni krvni srodnici.
Prilikom korišćenja arhive pravoslavnog hrama Svetog oca Nikolaja u Melencima, to jest spisanija naroda ili ti domovnika, naišao sam na još konkretnije tragove. Naime, komparacijom podataka koji su sadržani u domovnicima iz 1841. i iz 80. godina 19. veka, svaka dilema u pogledu tog dela predanja je otklonjena. Ono što se iz tih domovnika može primetiti jeste da je kćeri Ilije i Evre Barnić, Elisaveta, bila njihovo jedino preživelo dete, jer su se sva ostala deca predstavila. Ovaj podatak možemo tretirati na način kako je to u predanju sadržano, da je Barnićka bila kćerka jedinica. A na osnovu domovnika koji datira iz 1880. godina, vidi se da je Petar Grošin ušao u Barnićevu kuću, šta je zabeleženo rečima da je on zet Barnića. Iako stoji da je kućni broj promenjen, pa umjesto broja 483 imamo 685, ne smemo pretpostaviti da je reč o različitim kućama. Zašto? Zato što je 1841. godine selo imalo drugačiju prostornu strukturu, koja je bila šupljikasta, a placevi veliki. Vremenom kako su te kućne zajednice imale po više muških naslednika, vršila se doba placeva, te se taj početni prazan prostor popunjavao. Međutim, popunjavao se i novo pridošlim stanovništvom. Jasan dokaz tome jeste povećan broj seoskih kuća, o čemu svedoče kako zvanični cenzusi, tako i domovnici, u kojima stoji da se neki broj kuće ponavlja. Svaki pojedinac ima dve glavne porodične linije, očevu i majčinu. Prilikom genealoškog istraživanja, a na osnovu relevantnih podataka, grafički se rekonstruišu jedna ili obe. Po nepisanom pravilu, budući da se u većini slučajeva, barem kada je reč o našem kulturnom području, nosi očevo prezime, primarni zadatak je konstrukcija rodoslova pojedinca po muškoj liniji. Osim dve glavne, svaki pojedinac ima i mnoštvo sekundarnih porodičnih linija u svom bitku. Porodično stablo pojam je koji možemo shvatiti na dva načina. U smislu iscrtanog dijagrama predaka i potomaka, ali i kao društveni organizam, celinu koja postoji kroz neko vreme, od začetnika loze do njegovog poslednjeg potomka. Iako zna da bude veoma zahtevan proces, jer treba znati i pronaći sve te podatke, puko iscrtavanje rodoslova sa imenima, datumima rođenja, smrti, eventualno sklapanjem braka, nije naročit naučni izazov za istraživače iz oblasti društvenih nauka, pre svega antropologe, istoričare i sociologe. Veliku naučnu draž čini konstrukcija ne samo genealoškog dijagrama, već i rekonstrukcija interpretacije porodične biografije, kojom su obuhvaćene priče iz života pojedinaca koji tvore porodično stablo, njihove fotografije, pojedinačne ili grupne, različiti dokumentacioni materijali i tako dalje. Ali, što je posebno važno, povezivanje porodičnog stabla sa, odnosno njegovo umeštanje u odgovarajući društveno-istorijski kontekst, odnosno kontekste, dakle prostor i vreme, prostore i vremena. Međutim, situacija u pogledu ispravnosti predanja nije bila u potpunosti sjajna. Iako se kaže da je prvi, dakle onaj koji se nastanio u Melencima, bio oženjen Barnićkom jedinicom, to ipak nije bilo tačno. Petri je imao svoju porodicu porekla u Melencima. Začetnik loze došao je mnogo pre, i to u drugoj polovini 18. veka, neposredno po osnivanju naselja. Najstariji pisani tragovi potiču iz 1776. godine, kada se pominju Sava, Mihajl i Arsenij, a prema nekim izvorima Teodor Grošin. Prateći melenačke protokole krštenih, koji se nalaze u istorijskom arhivu Zrenjanin, ustanovio sam da je Pera, odnosno kršteno Petr, bio četvrta generacija Grošinih i da je bio praunuk Save.
iako nisu pronađeni dokazi o postojanju Rusa, koji je navodno sahranjen na porodičnoj parceli, jer postoje 4 obeležena groba, priča ipak može biti osnovana. Daljom analizom otkriveno je da je poreklo moje porodice iz Ukrajine, a da je prvobitno stanište preteča bilo rusko srednjevekovno mesto Grošin, danas Garašina iz 12. veka, a koje se nalazi u oblasti Poltave. U pitanju je Zaporožje. Otkriću su veliki doprinos dali internet, a pre svega drugi Grošin u Melencima. U njihovom predanju koje obuhvata mnogo veći vremenski opseg od ono koje je sadržano u mojoj porodici, upravo stoji da su u Melence bila došla 3 brata iz mesta Grošin u Ukrajini, a da su kao i mnogi Melenčani uzeli da se prezivaju po mestu odakle su došli. Najstariji poznati dokumenti potvrđuju 3 muškarca, 3 porodice Grošin. Sve do Pere moji preci su živeli u istoj kući, odnosno placu. Njegovom ženidbom okolnosti su promenjene i u tom smislu on ipak jeste bio osnivač novog razdoblja, jer je bio posljednji Rus, a prvi Srbin u istoriji Loze. Danas svedočimo interdisciplinarnom proučavanju porodice. Saznanja su toliko bolje ukoliko nauke međusobno sarađuju. Međutim, i pored brojnih studija koja se na najrazličitije načine sa različitih aspekata bave analizom porodičnog života, najveći deo prošlosti ove institucije je ostao pod koprovnom tajne, barem period do pojave moderne, jer podaci u mnogome nedostaju. Razlozi tome jesu što se od antike pa sve do pojave građanskog društva na privatne stvari gledalo sa velikim podozrenjem. Odnos društva prema porodici tekao je od nepoštovanja, potcenjivanja u antici do preteranog čuvanja i zaštite u srednjem veku. Usled takvih okolnosti do nas je stigao sasvim mali broj podataka iz tih ranijih vremena. I same vođene predrasudama, društvene nauke su se dugo vremena trudile da sagledaju globalne javne manifestacije u društvu, dok su se običan čovjek i njegova kućna intima, ukoliko su i postojali podaci o njima, gubili uglavnom na marginama izveštaja o broju stanovnika i ratnih žrtava. Mnoge stvari iz sfere privatnog života su ostale naučno neprimećene i nezabeležene.